бино ба маълумоти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе 3000 нафар хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ғолиби озмуни стипендияи президентӣ дар соли таҳсили 2021-2022 гардиданд. Дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2015 низомномаи стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагони донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ тасдиқ шуда, ҳамасола дар асоси он аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи кор бо ҷавонон гузаронида шуда, ғолибон муайян ва давоми соли таҳсил бо стипендия таъмин карда мешаванд. дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ба соҳаи маориф ин такони ҷиддие бахшида истодааст. аз ҷумла ҳангоме ки мо бо хонандагон суҳбат гузарондем дар бораи харҷи маблағе ки аз стипендияи президентӣ шумо фарз кардем аз стипендияи президентӣ ин маблағро чӣ кор мекунед, онҳо баъзеҳо чунин посух доданд ки мо ҳатман ки аз ҳамин маблағ китоб харидорӣ менамоем, баъзеҳои дигар барои харидорӣ кардани ашёи хониш, умуман яъне аллакай мақсад ҳам маълум аст ки бояд ин маблағ мақсаднок истифода шавад. бояд қайд намуд ки барои ҳавасманд гардонидани хонандагон ҳама гуна чораҳоро андешидан зарур аст. зеро ҳангоме ки хонанда ҳавасманд гардонида мешавад, шавқу ҳавасаш боз ҳам нисбатан зиёд гардида бештар пайи омӯзиш машғул мешавад. аз таъсис ёфтани стипендия, теъдоди стипендияҳои президентӣ ва маблағи он марҳила ба марҳила зиёд гардида, дар доираи эълон намудани соли 2017 соли ҷавонон теъдоди стипендия аз 300 адад то ба 400 адад расонида шуд. аз 1 сентябри соли 2021 бо пешниҳоди пешвои миллат теъдоди стипендияи президентӣ аз 400 адад ба 3000 адад ва ҳаҷми маблағи он барои ҳар як гирандаи стипендия дар як моҳи соли таҳсил ба 500 сомонӣ расонида шуд ки ин беҳтарин иқдом барои дастгирии ҷавонони лаёқатманду фаъол мебошад. ман Қурбонова Мадина Бахтиёровна, хонандаи синфи нӯҳуми Б лицеи интернати президентӣ барои хонандагони болаёқат ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. тӯли 5 сол аст ки ман дар ин лицей таҳсил намуда соҳиби илму дониш мегардам. мо хонандагони лицеи интернати президентӣ дар озмуни стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда соҳиби стипендия гаштем. миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён месозем. мо хонандагон хеле миннатдор ҳастем ки барои мо чунин шароитҳоро муҳайё сохтанд ва барои боз ҳам сайқал додани илму дониш кӯмак мерасонанд. ман дар чанд олимпиадаҳои фанӣ иштирок намуда аз фани таърих соҳиби ҷойҳои намоён гаштам ва ҳоло дар тӯли 5 сол мебошад ки дар ин лицей бо дастгирии муаллимон ман буҷавӣ таҳсил менамоям. дар соли 2021 мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи кор бо ҷавонон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои маҳаллии он дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷиҳати дарсати зарурӣ баргузор намудани озмун, тадбирҳои зарурӣ андешида, бо доираи васеъи хонандагону донишҷӯён озмунро баргузор намуданд ва тибқи квотаи муқаррар гардида ба ҳар як шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ беҳтарин довталабонро барои дарёфти стипендияи президентӣ ба комиссияи озмуни ҷумҳуриявӣ пешниҳод намуданд. тавре ки шоир мегӯяд, ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. бояд ёдовар шуд ки барои ба даст овардани муваффақияти хонанда саҳми устод омӯзгор бениҳоят зарур аст. зеро ҳар инсон дар ботини худ чизе дорад ки онро ҳатман устод бояд ҳис кунаду кашф намояд. вобаста ба қобилияти хонанда ки ӯ аз пайи омӯзиши кадом фанҳо, аз қобилияташ дар кадом фанҳо хубтар аст, омӯзгор ин ҷиҳатро бояд пайдо кунад ва аз ҳамин рӯ онҳоро ба гурӯҳҳои омодагӣ ҷудо кунад. яъне омӯзгор дар ҳамон сурат муваффақ мегардад ва хонанда ҳам муваффақ мегардад ки тавонад ки хонандаро аввалан дуруст ҷудо намояд. ҳангоме ки шавқу ҳаваси хонанда
بیدار گردید دیگر برای او چیزی مانع شدن نمیتواند. او پیوسته از پای آموزش میشود و در دلخواه موردها میتواند که بیاموزد، در همه حالتها بیاموزد و این آموزش او را موفق گرداند. بعد از نتیجه‌گیری فعالیت کمیسیه جمهوریوی آزمون 2950 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، 25 نفر دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی و 25 نفر دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی در مجموع 3000 نفر همچون غالب آزمون استیپندیای پرزیدنتی در سال تحصیل 2021-2022 معین گردیدند که دوام 9 ماه سال تحصیل با استیپندیای پرزیدنتی تامین می‌گردند. مؤسسه تعلیمی لیسه اینترنت پرزیدنتی با تمام تجهیزات حاضر زمان مجهز گردانیده شده است و آموزگارانی با تجربه در اینجا فعالیت می‌نمایند. خوانندگان پس از درس‌های اساسی با گروه‌های آمادگی به المپیادها شامل گردیده در گروه‌های آمادگی تیاری می‌بینند و آموزگارانی با تجربه با آنها درس میگوید. سهم پدر و مادر هم در فعال گردانیدن خواننده به نهایت مهم است. یعنی رابطه والدین با مؤسسه است که نتیجهش خوب است. والدین دائم با مؤسسه آمده در کارهای جمعیتی مؤسسه فعالانه اشتراک میکنند، در درس‌های خوانندگان نشسته از رفع درس‌ها نظارت میبرند. این چنین با پیوسته از رهبران صنف از ماموریت مؤسسه درباره فرزندان خود پرسان میشوند و هر جا پیشروی و نارسایی که باشد و والدین گفته میشود و البته اگر نارسایی باشد سری وقت اصلاح کرده میشود. در سالهای تحصیل 2021-2022 12 نفر خوانندگان لیسه اینترنت پرزیدنتی برنده استیپندیای پرزیدنتی گردیدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سیاست خود ساحه معارف را در جای اول قرار داده این ساحه را همه‌جانبه دستگیری می‌نمایند. دانشمندان تأسیس یافتن استیپندیهای پرزیدنتی را بهترین اقدام برای دستگیری جوانان لایقتمند و فعال می‌دانند. من عزیزاده گنجینه گیرنده استیپندیای پرزیدنتی می باشم. باعث افتخار است که با ابتکار پیشوای ملت امسال در کشور شماره گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی به 3000 نفر رسید. ما نورسان و جوانان را می باید جواباً به این همه غمخواری های پیشوای ملت علم و دانش خویش را صیقل دهیم و این چنین زبان های خارجی را همچون زبان دولتی آموزیم تا که در آینده همچون یک شخص دانشمند به خلق و وطن خویش خدمت نماییم. یکی از گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی خواننده بالایقت و با استعداد لیسه اینترنت پرزیدنتی برای کودکان بالایقت جمهوری انوشیروان جمشید میباشد. نام برده دوام سالهای آخر در این گونه آزمون‌های سطح بلند اشتراک ورزیده سزاوار جایهای افتخاری میگردد. من زهیر فانوشیروان خواننده لیسه اینترنت پرزیدنتی برای کودکان بالایقت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه میباشم. من طول 2 سال است که در آزمون گیرندگان استیپندیا اشتراک نموده. سال گذشته در آزمون گیرندگان استیپندیای رئیس شهر اشتراک کرده گیرنده استیپندیای رئیس شهر شدم. ما جوانان میخواهیم مینتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسانیم که برای ما چنین شرایط خوب را فراهم آوردند. استادان این مؤسسه با نفوذ کشور میگویند انوشیروان جمشید خواننده با استعداد و با مهارت لیسه اینترنت پرزیدنتی برای کودکان بالایقت جمهوری دانسته شده در برابر غالبیت به دست آوردن در آزمون استیپندیای پرزیدنتی در سال تحصیل 2021-2022 اینچنین برنده استیپندیای رئیس شهر دوشنبه گشته است. ما خوانندگان لیسه اینترنت پرزیدنتی در یک قطار المپیادهای فنی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گشتیم و از طرف رهبریت مکتب قدردانی کرده شدیم.
таъсис ёфтани стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои наврасону ҷавонон намунаи олии таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба насли ояндасози мамлакат буда, барои ҳавасманд намудани насли ҷавон ҷиҳати ба таҳсили муносиб фаро гирифтан ташаккул додани маҳорат ва малакаву истеъдоди онҳо мусоидат менамояд. Президенти кишвар пайваста дар бораи инкишофи соҳаи мактабу маориф, илму маърифат, фароҳам овардани шароити мувофиқ барои таҳсилу касбомӯзӣ ва ҳаёти ҷавонон ғамхорӣ зоҳир менамоянд. маҳз тавассути ғамхориҳои доимӣ дар солҳои охир шумораи зиёди муассисаҳои таълимӣ сохта шуда барои ҷавонон пешкаш шудааст. лицей мо яке аз лицейҳое мебошад ки ҳар се зинаи таҳсилотро дар бар мегирад: ибтидоӣ, миёнаи асосӣ, миёнаи умумӣ. мо ҳамаи сину солро дар бар гирифта хонандагонро пеш аз ҳама дастоварди мо тайёр мекунем ба олимпиадаҳо. дар лицей омӯзгорони зиёд дар 19 гурӯҳҳои олимпиада роҳбарӣ мекунанд. аз инҳо 9 фан аз фанҳои гуманитарӣ мебошад, 10 фанаш фанҳои дақиқ. омӯзгороне ки бо хонандагон дар гурӯҳҳои олимпиада тайёрӣ мебинанд, бештар барои сайқал додани дониши худ аз маводҳои иловагӣ истифода намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гаштаанд. исботаш он аст ки масалан роҳбари гурӯҳи олимпиадаи фанни математика Баротов Ҷонибек дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат дар даври ҷумҳуриявӣ ниҳоӣ сазовори ҷои дуюм гашт. озмуни буд барои омӯзгорони фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ, дарёфти ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимону омӯзгорон. дар он яке аз омӯзгорони фанни химияи мо Собиров Хушанг низ иштирок намуданд ва ба даври ниҳоӣ расида дар ҷумҳурӣ сазовори ин ҷоиза гаштанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии худро ҷиҳати беҳбуд бахшидан ба маорифи миллӣ, баланд бардоштани сифати таҳсилоти мактабӣ, ворид шудан ба фазои таҳсилоти байналмилалӣ ва истифодаи стандартҳои байналмилалии таълим эълон кардааст. дар ин замина аз 31 январи соли 2020 дар кишвар солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон гардид. дар ин муддат хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе дар тамоми озмунҳои сатҳи баланд аз худ истеъдоди нотакрор нишон дода ба гирифтани ҷойҳои назаррас ноил гардиданд. яке аз самтҳои муҳими фаъолияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 38 ноҳияи Сино ин ҳаракати олимпӣ мебошад. бо дастгирии шуъбаи маорифи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе як қатор шогирдони муассиса дар озмунҳо иштирок намуда, ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. дар озмуни гирандагони стипендияи президентӣ хонандагони фаъоли муассиса иштирок намуда, ҷойҳои намоёнро ишғол намуда, ки боиси ифтихори мо аст. ҳоло дар муассисаи мо 89 нафар омӯзгор кор ва фаъолият мекунанд, ки саҳми онҳо дар таълиму тарбия назаррас аст. аз рӯи маълумоти масъулини соҳа, касоне ки ба гирифтани стипендияи президентӣ мушарраф мегарданд, ки дар воқеъ сазовори дониши хубанд, маорифчиён талошбарон доранд, ки шогирдонашон беш аз пеш ба гирифтани стипендияи президентӣ ва раиси шаҳри Душанбе ноил гарданд, ки ин аз кӯшишҳои хонандагон ҳам вобастагӣ амиқ дорад.